So actually cinema খুবই simple no? খুব simple, খুব মৰম লগা when আমিনুলে আজি এবছৰ বা চিনেমাখনৰ significance তিনটা. First of all, he বিৰাট shoestring বাজেটত বনাইছে. He যিটো বাজেট এটা প্ৰি লঞ্চতে তাতকে ডাবল ট্ৰিপল ক্ৰছ কৰি দিয়ে. So that is commendable. তাৰ the kind of dedication he has, তোমালোকে সবে জানা নে নাই বহুতে নাজানিব পাৰা যে হি এখন সৰু স্কুলত পঢ়ায় with a very minimal amount of money and he gutte paisa khini okol cinema karone he invest kore, and that is actually dedication. Moi iman cinema bhal po lora moi dekha nai because bonua moi kiman din tak moi moshmi ma ami jiman pauta forward kori thaku aminul yate apply kora aminul etu kora kintu he nokore karon he wants to make films. Tar kotha tu hol he will make films sai na sai mem sao moi ta অলপমান complicated kora award winning type or kora alon belek swa ma'am sobe sabo lagibo. So his concept is everybody should understand and everybody should see. A Ratatouille boli ekhon cinema ase no sobe soa, anybody can cook and everybody can cook. So his film is like anybody can make film but everybody should understand. So this element is very simple and sweet in his films, and I'm very happy and proud je aji hi enake ahise, and I'm very sure this is just the beginning. Ki aru upor uthbo, ki bahut upor jabo, and I really feel very happy যে I am part of this journey because he সদায় মোক ফোন কৰে মেম ইকিকা এখন হেৰাই গ'ল এবছৰ তাৰ চিনেমাখন গোটেই হেৰাই গ'ল সব এডিটিং নোহোৱা হৈ গ'ল আকৌ সি কৰিছে মই হ'লে এৰি দিলোহেঁতেন চ' এই যে বুজাই আছিল যে আকৌ ফেইল হ'লে কি কৰিবি আকৌ কৰিবি আকৌ ফেইল হ'লে কি কৰিবি আকৌ কৰিবি he applies it in his work and I'm very happy and very proud of him. Thank you Amina.